यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म महेन्द्रका दृश्य। म आज प्रेम प्रकाश महेन्द्र मधुकरका केही गजलका शेरहरू सुनाउन गइरहेको छु। के भो किन भो नसोध यो दुखी प्राणीलाई, के भो किन भो नसोध यो दुखी प्राणीलाई, आगो कसरी निभ्यो के थाहा खरानीलाई, आगो कसरी निभ्यो के थाहा खरानीलाई, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, के भो किन भो नसोध यो दुखी प्राणीलाई, आगो कसरी निभ्यो के थाहा खरानीलाई, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, पीडा कति भो के थाहा बिस्तारा सिरानीलाई, पीडा कति भो के थाहा बिस्तारा सिरानीलाई, के भो किन भो नसोध यो दुखी प्राणीलाई, आगो कसरी निभ्यो के थाहा खरानीलाई, शिर दुख्यो शरीर दुख्यो बेस्सरी दुख्यो, पीडा कति भो के थाहा बिस्तारा सिरानीलाई। हवस् त, धन्यवाद।